nirringrazzja b'enerġija l-ruħ tajba nisranija illi tani xokk u rasi għadni nħokk. Taħt id-daw tal-aqwa bozza bqajt l-bieba tal-karozza u bqajt sejjer bla maħat induna bik. Fil-Kaz Grazzi fit-testament niftakar fik. Lil-persuna ġeneruża għax ma nafx klim se nuża jaħraq it-tabak abbatni dal-attakk. Bl-influenza għadni nterter fuq il-pirm li għadni mferfer bid-duħħan tas-sigaret tfejjaqni skur. Fil-Kaz Grazzi intaħjar mill-professur. Kemm hawn nies li b'arroganza jew għax forsi b'injoranza m'għandhom sens ta' ftit rispett imqar kemm jiddominawni, jumiljawni, jiddispravni u jaħarquni, se jibtnuni, jidilquni, jmorru lew. Lis-sinjur jew lis-sinjura ta' kuxjenza ftit misjura illi kull moment qed tagħti każ l-ambjent. Għandek pudil jieħu ħsiebi, sirt iġġibu wara bebi, jagħmel mandra u lanqas biss tikkoreġih. Fil-Kaz Grazzi meta nirfsu naħseb fih. Kemm hawn nies li b'arroganza jew għax forsi b'injoranza m'għandhom sens ta' ftit rispett imqar kemm jiddominawni, jumiljawni, jiddispravni u jaħarquni, se jifnuni, jidilquni, jmorru lew. Xi qal tajba daqs neruni li mid-droga sar baruni. U kull rispett minn għandi l-ewwel nett. Għax li tfajla sfattajtieri l-familja kissirtieri, issa t-tifel ma jafx fejna l-onestà. Fil-Kaz Grazzi komplikaw din-libertà. Grazzi. Kont edha naqra daqsxejn il-qwir marbuta ma' frara lix minn ħina li ħoret nistenna l-ninu